Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudent Nsengiyumva. Mwiriweho uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi. Ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki 8 z'ukwa kane. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zivuga ko abantu batatu bandi bamaze gusezererwa ku bitaro bakize neza indwara ya COVID-19, ariko abagera kuri 98 baracyakurikiranwa bari kwa muganga. Mu Burundi ho umuryango ukora ibikorwa by'ubuvuzi mu rwego rwa sida na ku isi mu Burundi ANS wahawe inkunga y'amafaranga 30,000 by'amayero yo kwifashisha mu bikorwa byo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Azakoreshwa gute? Ni ibigo byakira abantu benshi, twashatse rero kondera uburyo bwo kubakingira kugira ngo babandanye bakora akazi bashinzwe, kandi na cyane cyane tubandanye twigisha abantu ingene bikingira. Umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Rwanda ukorera hanze y'igihugu Global Campaign for Rwanda's Human Rights warayisohoye indirimbo uvuga ko yahimbwe n'umuhanzi Kizito Mihigo wapfuye mu kwezi kwa kabiri, yitwa Namaganye abantemera amababi. None rero banyarwanda, uyu munsi ngiye kwamagana abapfobya imbabazi n'ubwiyunge bagamije inyungu zabo. Turumva ibirambuye kuri iyi ndirimbo mu makuru, kandi tubagezaho n'ikiganiro cy'abagore. Mu kanya Ferenga kwa yarabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa handi ku isi. Samirana radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane. BBC Gahuzamiryango. Umuryango mpuzamahanga wita ku bucuruzi wasohoye icyegeranyo kiburira amahanga ko ubucuruzi bw'ibintu bushobora kuzagwa cyane muri uyu mwaka kubera ingaruka z'icyorezo cya coronavirus. World Trade Organization cyangwa se WTO ivuga ko ubu bucuruzi bushobora kugabanukaho ibice 32%. Ni inkuru ya Andrew Walker mugezwaho na Didier Bikorimana. Roberto Azevedo, umukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi WTO, yavuze ko igabanuka ridashobora kwirindwa ryo mu bucuruzi no mu musaruro rizagira ingaruka zikomeye mu ngo no mu bucuruzi, byiyongera ku byago iki cyorezo ubwacyo cyateje mu bantu. Urujijo ruriho rwo kutamenya aho kiri kwerekeza ruvuze ko bishyira mu ihurizo umuryango WTO ntushobore guteganya ingamba wafata. Ariko impuguke mu bukungu za WTO ziteze ko igabanuka mu ngano y'ubucuruzi rizarenga ikigero cy'iryakurikiye izahara ry'ubukungu bw'isi ryabayeho mu myaka irenga 10 ishize. Bwana Azevedo yavuze ko ubucuruzi buzaba ikintu cy'ingenzi mu kuzahura ubukungu nyuma y'iki cyorezo. Yavuze ko gukomeza gufungura amasoko no kumenya aho yerekeza bizaba ingenzi. Abashyiranganji b'ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bahagaritse by'agateganyo ibiganiro barimo byo kurebera hamwe uko bagoboka ubukungu bw'ibyo bihugu nyuma y'icyorezo cya coronavirus. Hari amakuru avuga yuko bari begereje umwumvikano, ariko ntibakwemeranya uko iyo nkunga yazatangwa. Ibyo biganiro bizakomeza ejo kuwa kane. Ibi bibaye mu gihe imibare ya mbere igaragaza yuko ibihugu rutura muri uyu muryango, no kuvuga Ubudage n'Ubufaransa, biri kumanuka cyane mu bukungu. Ubudage bumaze gutakaza hafi ibice 10%, naho Ubufaransa bwo bumaze kugera mu gihombo.
umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ku mugabane w'uburayi aravuga yuko iki atari cyo gihe gikwiye kugira ngo ibihugu bitangire gutezura amabwiriza yo kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus. Dr Hans Klug yavuze yuko nubwo hari ibimenyetso bigaragaza yuko icyorezo gitangiye kugabanuka mu bihugu by'Ubutaliyani na Espanye, ngo intambwe iracyari ndende kuri uyu mugabane w'uburayi. Ni inkuru ya Imogen Fox mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Ibihugu byinshi by'uburayi ubimaze ibyumweru byubahiriza amabwiriza yo kutava mu nzu, mu gihe umubare w'abarwayi bashya ukomeza kwiyongera mu Butaliyani na Espanye. Ibihugu bimwe byatangiye gutekereza uko byakoroshya aya mategeko abuza abantu gusohoka. Gusa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryo rivuga ko igihe kitaragera. Ibintu ngo biracyari bibi mu Burayi. Imibare y'abarwayi bashya ikaba ikomeza kuzamuka muri Turkiya na Swede. OMS iravuga ko ibi bihugu byakwifashisha iki gihe cy'amategeko abuza abantu gusohoka bigategura uko bizagenda mu gihe cya nyuma y'icyorezo. Ibi bivuze gushyiraho ingamba zo gutahura uduce twaba tukibonekamo virusi ndetse no gushyira mu kato abayandura bose n'abo bahuye. Nubwo hariho amategeko akomeye cyane mu Burayi yo kubungabunga amakuru, igishoboka ngo ni uburyo bwahurirwaho n'Uburayi bwose bwifashisha inzira ya telefone zigezweho. Umukozi mukuru wa OMS avuga ko bitoroshye ko abantu bahita basubira mu buzima busanzwe, ahubwo ko kugira imyitwarire ya nyuma y'icyorezo ari byo byatuma isi yizera kuzasubira mu buzima bw'ibihe bisanzwe. Icyegeranyo gishya cy'umuryango mpuzamahanga uharanira gukumira amatate ICG kiravuga yuko hari amahirwe menshi yuko hashobora kuva imvururu mbere y'amatora ateganijwe mu Burundi mu kwezi gutaha. International Crisis Group ikavuga yuko kuba leta yaka abantu intererano ku ngufu ngo kugira ngo bashobore kuzakora amatora biri kongera ubushyamirane. Icyo gikorwa kandi ngo cyagomba kurangira mu mpera z'umwaka ushize, ariko ICG ivuga yuko imbonerakure zo mu mugambwe uri ku butegetsi zikomeje kwaka abantu ayo mafaranga amwe n'ibintu. ICG inavuga yuko amwe muri ayo mafaranga anyuruzwa akajya gufasha uwo mutwe w'imbonerakure. Ntacyo leta y'u Burundi yari yabivugaho kugeza ubu. Mukomeje kumva insamirizi ya BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi no kuri Kisoro FM muri Uganda. Mbere yo gusubiza ijambo Prudent Nsengiyumva, reka mbanze nge muri Kenya. Leta y'icyo gihugu yongereye amabwiriza yo kurwanya ikwirakwira rya coronavirus mu ntara zindi 3 muri Kenya. Aya mabwiriza aje yongera kuyatangajwe ejo bundi kuwa mbere yo kubuza ingendo zijya cyangwa se ziva mu murwa mukuru wa Nairobi. Aya mabwiriza agomba kubahirizwa n'abantu barenga 8 miliyoni. Ni inkuru ya Emmanuel Gunza mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mu bice bya Mombasa, Kware na Kilifi byegereye inkengero z'inyanja niho hiswe ahabangamiwe cyane. Kuva uyu munsi kuwa Gatatu, ibyo bice birasanga Nairobi ku rutonde rwaho urujya n'uruza rw'abantu ruzagabanywa cyane muri ibi byumweru 3 biri imbere. Guverinoma yatangaje kandi ko igiye gutangira gupima icyorezo cya COVID-19 abantu benshi muri ibyo bice byibasiwe kurusha ahandi. Kuwa mbere, Perezida Uhuru Kenyatta yavuze ko ayo mabwiriza agamije gukumira ikwirakwiza ry'iyo virisi mu bindi bice muri ibi bihe byegereye Pasika. Arakoze Yvette Kabatesi. Usoje iyo ncamake y'amakuru ya BBC twagezwagaho na Fele Ngakwayi. Noneho ikaze ku makuru arambuye. Duhera ku mugabane w'Uburayi. Byamenyekanye ko umuyobozi w'urwego rw'abahanga muri siyanse mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU, Professor Mauro Ferrari, waraye yeguye avuga ko atagifite icyizere muri uru rwego, byara ahubwo hafi yo gusabwa kwegura kuri uyu mwanya. Komisiyo y'ubushakashatsi mu Burayi yasohoye itangazo risobanura impamvu enye zatumye abanyamuryango b'iyi komisiyo batora ku buryo budasubirwaho bemeza ko Professor Ferrari yeguzwa. Inkuru ya Gavin Lee uri Buruseli, murayumva mu ijwi rya Jacques Niyitegeka. Iyegura rya Mauro Ferrari ku mwanya ukomeye nk'umukuru w'ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi
biravugwaho ku buryo bubiri butandukanye. Mu itangazo ry'impapuro ebyiri yahaye abanyamakuru, Bwana Ferrari yavuze ko ibitekerezo bye ku kuntu indwara ya COVID-19 yarwanywa byatewe utwatsi n'abakorera umuryango w'ubumwe bw'uburayi i Buruseli, kandi ko gukorana n'umukuru w'akanama k'uwo muryango Ursula von der Leyen byakuruye ikibazo cya politiki imbere muri uwo muryango. Nyuma ya saa sita icyo kigo cyo cyabisobanuye ukundi, cyavuze ko yaragiye gusabwa kwegura, maze ritanga impamvu zerekana ko atumvaga neza inshingano ze, ntiyitabira amwe mu manama akomeye, ntagishe inama abandi, kandi ngo n'inyungu ze zikaza imbere iz'urwego rw'uburayi rushinzwe ubumenyi. Tujye mu Burundi. Umuryango ukora ibikorwa by'ubuvuzi mu rwego rwa sida mu gihugu nyine ANSS wahawe inkunga y'amafaranga 30,000 by'amayero yo kwifashisha mu bikorwa byo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ni inkunga yatanzwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe akora ibikorwa by'ubutabazi mu ndwara za sida na hepatite ku isi, Coalition Plus. ANSS ikaba kimwe mu bigo byo muri Afurika biri muri uyu muryango w'ibihugu 14 ku migabane itandukanye ku isi. Navuganye na Jeanne Pia, umuyobozi w'ikigo ANSS, ntangira mubaza uburyo iyi nkunga izakoreshwa. Abanywanyi bayo abo bita abamambre mu Gifaransa, coalition yadushinze gufasha amashirahamwe ari mu bihugu bindi gushobora gufasha ibyo bihugu. N'u Rwanda, ni Congo Kinshasa, Congo Brazza, ni Chad, Cameroon na Centrafrique. Aho hose turafise abo tufashanya, nabo nyene twasavye ko boraba ico bofasha amareta yabo tukabaha inkunga. Iyo mfashanyo cyangwa se iyo nkunga mu Kinyarwanda mwahawe ingana gute? Mu ntango twebwe twabaye turaronka euro 30,000, ariko no bamenyesha ko twebwe MNC turaroreye n'ayandi twasavye abandi, kandi ni gice ca mbere. Ni bigo byakira abantu benshi, twashatse rero kurondera uburyo bwo kubakingira kugira ngo babandanye bakora akazi bashinzwe, kandi na cyane cyane tubandanye twigisha abantu ingene bikingira. Ni ukuvuga ngo iyi nkunga rero, kubera ko mwebwe n'ubundi musanzwe mukora ibikorwa bijyanye by'umwihariko no kurwanya icyorezo cya sida, noneho ni ukuvuga ngo aya mafaranga mwahawe muzayakoresha mu bikorwa byo kwigisha abantu uburyo bwo kwirinda COVID-19, cyangwa kubera ko yenda mu Burundi hatari n'ubwandu bwinshi cyane muzayashyira mu bindi bikorwa? Oya, ayo mafaranga na y'ibyo gusa, kandi ayo na ya ANSS amashirahamwe yo mu bindi bihugu, ivyo navuze Cameroon, u Rwanda, abo nabo tuzobaha yandi mahera batweretse ko bafise umugambi wo gufasha. Twaramaze gutangura mu bigo byacu byose, twaragize amariba ahantu hose aho dufise ibigo. Imbere y'uko winjira hariho amasabuni, hariho bya bindi bakoresha bita desinfectant, imiti yica udukoko. Hanyuma aho twakirira abantu, hanyuma umuntu wese yinjiye aje kutwitura bakaraba yuko afise umucanwa mwinshi. Iyo basanzwe afise umucanwa mwinshi, twarategekanije ahandi hantu tuba turamushize kugira ngo abaganga basubire barabe ingorane yo bafise. Nibasanga hari ibintu bisa n'ivyikikiza bahamagare ababijejwe, ariko dufashe abantu kubahamagarira hakiri kare. Twarateguye no guha ibikoresho bimwe byo gufuka amazuru n'umunwa nabijya bambara ku ntoke kugira ngo abaganga ntibandure. Nko ku bantu basanzwe bafite ubwandu bwa sida, hari uburyo mubarinda by'umwihariko bitandukanye n'uko mwigisha abandi ku bijyanye no kwirinda? Mu bantu benshi batanguye imiti kera, abantu bagize amahirwe kwironka kera, abo kenshi usanga hari izindi ndwara zatewe n'ijya miti. Ahantu babwira kenshi usanga abantu baciye bagira diabete, ugasanga hariho abafise n'ingorane z'umutima. Abo muri iki gihe muri aka kanya ubu murimo murabafasha gute kugira ngo birinde iyi COVID-19? Nibo turiko turasaba yuko bogabanya kubandanya baza, bagabanye ingendo, nko kubaronsa imiti tubarungikira abantu bayibaronsa, twa dusanzwe tubikora babibasanze muhira.
uwo yari madamu Gapiya Jeanne, umuyobozi w'ikigo ANSS. Tukiri kuri iyi ndwara ya COVID-19 mu Rwanda, inzego z'ubuzima ziravuga ko abandi bantu 3 bamaze gusezererwa mu bitaro bakize neza iyi ndwara. Izi nzego ariko zinatangaza ko abandi bagera kuri 98 bagikurikiranwa bari kwa muganga, ariko ngo nta numwe urembye ku buryo hari icyizere ko nabo bazoroherwa mu gihe cyavuba. Kugeza ubu u Rwanda ruracyari mu mategeko y'ibihe bidasanzwe, aho abaturage batemerewe kuva mu ngo zabo. Ubu buryo bugoye, ariko abategetsi bavuga ko ari izo nzira zo gukumira iki cyorezo cya ugojisi. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa uri i Kigali. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryasohotse mu ijoro ryakeye rivuga ko abarwayi bamaze gusezererwa bakize neza indwara ya COVID-19 ari 7. Ibi bivuze ko abashya bamaze gusezererwa ari 3 biyongera kuri 4 bari basezerewe ku cyumweru. Nta bisobanuro byatanzwe kuri 3 bashya basezerewe, byaba umwirondoro wabo cyangwa se igihe bari bamaze mu bitaro. Minisiteri y'Ubuzima yavuze kandi ko nta murwayi mushya waraye agaragaye, kuko abantu 886 bari bapimwe nta murwayi n'umwe wabagaragayemo. Ibitaro bya Kanyinya bikurikirana abafite ubu burwayi bivuga ko abarwayi bose bamerewe neza, kuko nta wigeze akenera gushyirwa ahagenewe indembe. Byari biherutse gutangazwa ko abantu 1200 aribo byagaragaye ko bagize aho bahurira n'abatahuwe uburwayi, abango bahise bashyirwa mu kato. Minisiteri y'Ubuzima imaze iminsi itanga amatangazo asaba abantu bagira ingendo mu bihugu bikekwamo uburwayi mbere y'uko igihugu kigena ibihe bidasanzwe kwishyikiriza inzego z'ubuzima. Igipolisi kivuga ko utazemera kwijyana kwa muganga ku bushake azavanwa mu rugo ku ngufu, kuko imyirondoro yabo izwi. Kuri ubu igihugu cyose kirubahiriza amategeko y'ibihe bidasanzwe agomba kumara iminsi 30, uretse imirimo ifatwa nk'idashobora guhagarara nk'iyo kwa muganga. Ibikorwa bindi bya leta n'iby'abigenga byategetswe kuba bifunze. Nubwo hari abatari bake bafite impungenge z'uko batazashobora kumara iyi minsi 30 badasohotse mu nzu, ubwoba ni bwose ko n'iki gihe cyakongerwa mu gihe icyorezo cyaba kitagabanyije ubukana. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Mwambutsa. Mukanya turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, urayumva kandi no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbcgahuza.com no kuri Facebook live ukatwumva na tureba ugiye mu ishakiro ukandikamo BBC Gahuza. Saa 14 mu Rwanda no mu Burundi. Mukanya turagaruka mu karere. Ndi Prudent Nsengiyumva. Umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Rwanda ukorera hanze y'igihugu, Global Campaign for Rwandans Human Rights, waraye usohoye indirimbo uvuga ko yahimbwe na Kizito Mihigo mbere y'urupfu rwe. Umutwe w'indirimbo yitwa Namaganye abantemera amababi. BBC idashobora kugenzura ku buryo bwigenga igihe yahimbiwe. Bivugwa ko yanditswe mu mwaka wa 2014 ariko ntiyasohoka. Umuyobozi w'umuryango wayisohoye René Mugenzi avuga ko Kizito Mihigo ngo yayohereje hanze y'igihugu ari muri gereza mu Rwanda. Kizito Mihigo yapfuye mu kwezi kwa 2 k'uyu mwaka, aguye muri gereza nyuma yo gutabwa muri yombi ashinjwa ibyaha birimo no gushaka kwambuka umupaka mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ubutegetsi bwatangaje ko yapfuye yiyahuye. Navuganye na René Mugenzi ntangira mubaza ku gisobanuro cy'indirimbo nuko yayibonye. Mu minsi ishize niyamaga abapfobya jenoside, nkababwira ko ari cyo cyago kiruta ibindi u Rwanda rwamenye, nkababwira ko kuyihakana bituma idapfa ndetse ikagaruka. None rero banyarwanda, iriya titire y'iriya ndirimbo Kizito nk'uko abivuga mu ndirimbo hagati, avuga yuko imizi y'igiti ari nk'amateka y'igihugu, hanyuma igiti kikaba ari igihugu. None rero kumutemera amabi, aravuga bati mu byerekeye kubaka igihugu hari ibyo nabashije gukora kugerageza byo kwigisha ubwiyunge, kubabarirana no bwisha gukundana. Hari abantu bari kugenda babirwanya, kandi nta mababi nagerageje gushyira kuri icyo giti. Nicyo kintu nashaka kuvuga muri iriya ndirimbo. Kuko ni indirimbo ivuga amwe mu magambo yamagana abantu bapfobya jenoside, ariko akavuga ko ngo hari n'abapfobya imbabazi. Mu magambo y'indirimbo avuga ko ngo bagamije inyungu zabo. Abo bantu bapfobya imbabazi nta bavuga mu ndirimbo, ariko wowe uvuga ko wayisohoye waba uzi abo yashatse kuvuga? Icyo nkeka cyangwa icyo mu ndirimbo byumvikana, abari kuvuga abantu bigisha ibintu bitandukanye n'ibyo we yumvaga cyangwa yigishaga byo kubabarirana. Hanyuma iyi ndirimbo ubundi we wayisohoye ryari René?
indirimbo yasohotse ku itariki ya 7 Mata uvuga ejo mu 2020. ariko kandi ni indirimbo isohotse nyuma y'urupfu rwe. Wowe wayibonye gute? Iyo ndirimbo yakozwe na Kizito, yakozwe mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa 2 kwa 3. Iyo ndirimbo niho yararangiye, niho yayikoze. Icyo gihe rero nyuma ntabwo bashe kwisora kuko baramufunze. Mu gihe bamufunze rero ubwo niho yayimbikije kugira ngo nihagira ikibazo, hagize ikintu kimubaho, iyo ndirimbo hamwe n'ibindi bintu byinshi byasohotse muri yashize birimo amajwi, birimo n'igitabo kizasohoka mu cyumweru gitaha, kugira ngo niharamuka hagize ikintu kimubuza kubisohora, icyo gihe nikigera tuzabisohore. Ubwo ntabwo yabashije kubisohora nk'uko mwabyumvishije. Ubu rero igihe cyari kigeze kugira ngo bisohore. Kandi ikindi kintu cyasohotse kuri tariki ya 7 ni uko buri mwaka kenshi yasohoraga indirimbo mbere yo kwibuka cyangwa ku munsi wo kwibuka, kugira ngo abantu iyo ndirimbo izagira ikibigisha muri iyo periode. Ntabwo bamwe mu bantu by'umwihariko abarokotse jenoside bashobora gukomeretswa n'itariki mwahisemo gusohora indirimbo ku muntu bamwe bavuga ko, cyangwa se ubutegetsi buvuga ko yari mu bikorwa byo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu? Buri myaka yose usubiza inyuma mu gihe cyo kwibuka yasohoraga indirimbo. Ntabwo ari ubwa mbere asohoye indirimbo, ahubwo abantu bari kuvuga yuko bashaka kuhungabanya ubutegetsi bw'igihugu n'abantu badakunze message ze zo gukundana, zo kwiyunga no kubarerana. Ariko abanyarwanda benshi nizera ko nakandi nawe yizeraga yuko bari byo bashyigikiye tumwa mu ndirimbo ze, nk'uko yakoze indirimbo kandi mu gihe cyinshi cyane, mu myaka myinshi, mu gihe cyo kwibuka. Wavuze ko iyi ndirimbo Kizito yayikubikije atarafungwa, ariko none abantu bashobora kwibaza yayikubikije gute, mu ruhe rwego, mu buhe buryo? Yayimbukije afunze ari mu buroko yari mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa 6 nibwo irandirimbo yayingejejeho. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wari uri muri gereza, mu magereza yo mu Rwanda, ntabwo hemerewe kwinjira ikoranabuhanga iryo ryo ryose cyangwa se telefone. Wowe hano mu Bwongereza yayikugejejeho gute? Yakoresheje ikoranabuhanga, yakoze uko ashoboye abigeraho ku buryo bwa telefone, ayingezaho n'ibindi byinshi cyane nabyo yambikijeho navuze kare. Hanyuma ubundi usanzwe ukorana n'umuryango we, cyangwa umuryango we yaba ari umuryango w'ibikorwa yakoraga cyangwa se n'umuryango we bwite w'amaraso? Ntabwo nakoranaga n'umuryango wari we bwite n'abaraso cyangwa umuryango we yashinze na fondasiyo. Njye nkoraga n'undi muryango ureba n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ni ukuvuga ngo nta ruhare rero fondasiyo ye cyangwa umuryango we w'amaraso bagize mu gusohora indirimbo? Fondasiyo ikora mu Rwanda ntabwo yari yabigizemo, ahubwo fondasiyo yitwa Fondasiyo Internationale izikuriye zose niyo yabigizemo uruhare. Rene Mugenzi, umugabo ufite ikigo cyashyizweho na leta ya Nigeria gifasha mu gutanga impushya z'inzira zijya muri Nigeria bita visa baturutse ku isi yose, arashinjwa ibirego by'uburiganya n'itubura ry'amafaranga bitemewe n'amategeko. Ni amakuru BBC yamenye nyuma y'ubucukumbuzi yakoranye n'ikinyamakuru The Premium Times. Murayumva mu ijwi rya Audace Makado. Nta bigaragaza amakosa yoba yakozwe n'urwo ruganda rw'impusha ndengambibe visa, kandi n'ibyashikirijwe byagiriza urwo ruganda ntibihuye n'itunganywa ry'ibijyanye n'itangwa ry'izo mpusha. Ahmadu cyo kimwe n'uruganda yahoze arongoye Drexel Tech bagirizwa n'urwego EFCC rukurikirana amabi ajanye n'ubutunzi n'amafaranga, amakosa 2 afatiye kuri fraude, amakosa 3 afatiye ku ikoresha ry'amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko. Abandi 3 harimo Abamoro yabaye mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu bagirizwa fraude no kurenga amategeko agenga itangwa ry'amasoko ya leta. Yabamoro canke Ahmadu barahakana ibibagirizwa. Uyu Ahmadu yarigeze kuba yubashwe cyane muri Nigeria. Mu 2014 yaronkejwe umudari awuhawe na Perezida Goodluck Jonathan w'ico gihe. Abamuburanira bavuga ko ataho vyigeze bivugwa ko yoba yaranaronkejwe umutahe mpuzamakungu bisabwe haba na EFCC canke n'ubutegetsi bwa Nigeria. Bavuga ko atabutungane buramurengutsa. Uyu Ahmadu avuga ko ari umwere, kandi abamuburanira bongera ko bahakana ko atavyagiriji bimuhanze. Mbere yo kujya mu kiganiro cy'abagore, reka mbanze mbahishurire ibyo tubahishiye mu kiganiro runana cy'ejo.
mu kiganiro nacyo kuri uyu wa kane twabateguriye. Niyo bavuze ngo guma mu rugo hava ari uko ari ngombwa, kuki utabyumva koko? Ubwo se koko kuza gusura umukunzi wanjye nibyo bitari ngombwa? Naho ubundi nyine mbonye bagiye bonyine nyine mutari kumwe bitavugane nta kabuza rwose urahari mu rugo wenyine. Nibyo? Enda hano nkwereke. Ikize? Iyi ni kandagira ukarabe yacu. Karaba intoki. Nanone kandi? Ongera ukarabe. Ku mutesi nawe. Karaba neza pete. Ni 12:45 kuri BBC. Uyu munsi mu kiganiro cy'abagore turabasubiramo ikiganiro mugenzi wanjye Florentine Kwizera aheruka kugirana n'umurundi kazi w'umunonotsi Francine Niyonsaba wagombye gusubira mu Burundi huti kubera icyemezo cya leta yafashe cyo guhagarika ingendo ziva cyangwa ziva mu gihugu kubera guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Ku busanzwe iyi ngingo jewe nari mu gihugu ca Kenya aho nari muri stade d'entraînement hanyuma nakurikira amakuru mu ndwi iheze niho nataha mu gihugu kubera amasantere d'entraînement yaratanguye kugagwa, ibintu by'inkino byose byatanguye kugagwa no ku isi yose ibintu by'inkino byari byugawe. Na cari gutuma rero nguma muri Kenya naciye mpitamwo gutaha mu gihugu inyaruka kugira ngo na jensi mpave banyugarana kubera abona yuko ibihugu biza birafata ingingo kugira ngo bashire gukingira abanyagihugu. Undi mu Burundi uri mu Burundi uvyifashemwo gute? Ukora umunsi wawe umeze gute muri kino gihe? Mbandanya nkurikiza amabwirizwa y'abaganga bavuga nk'uko abandi babikurikiza. Twebwe abantu barasohoka, ndasohoka nkagira imyimenyerezo hanyuma nkataha. Ariko umwidegemvye urawufise? Jewe umwidegemvye ndawufise uko ndasohoka, gusa umuntu abana yakwirikiza amabwiriza gukaraba kenshi nk'uko abaganga babidusaba, hanyuma nkirinda kuramukanya n'abandi bazi ko turi bato, bishika byo kuramukanya byo kukwana mu nda byo gusomana, ibyo nibyo umuntu abandanya yirinda. Ariko muri gym uragenda koga ibintu nk'ibyo? Muri gym naragabanije gatoyi ndinda amantu zinge makeyi ibikoresho bikendi ndikorana nkakora ibyo nategereza gukora kugira ngo umubiri ugume umeze neza. Muhira mu rugo wawe? Muhira mu rugo wanje. None urabona izi nkino rero bafise icizere yuko mu mwaka uza hoho bishoboka yuko bazozitunganya inkino za Olympique. Muri wewe wiyumva gute? Urakomeza kwitegura nk'uko bisanzwe? Hari cahindutse? Wumva umeze ute? Ni ikintu kigoye cyane ku batlete bari bamaze igihe bitegura. Uravye ho Jeux Olympiques yari iminsi yari isigaye, abanonotsi bari bariteguye, bari ku kivi, bari biteguye, barindiriye gutuka amahiganwa ahera. Hanyuma twebwe nta kiruhuko dufata, hahinduka gusa uko umuntu yahora akora, uko ataco ubona porogaramu ubona imbere yawe, ugabanya porogaramu yawe uko ukora amasenema mu biguma ukoresha, nta guhagarara. Ku basohoka barakora, hariho abakorera mu nzu kugira ngo umubiri ugume umeze neza. None nkawe muri kino gihe uhitamo gukorera mu nzu, uraja hanze, ubigenza gute? Ubigira gute muri iyi minsi? Yewe aho ndi mu Burundi ndacafite amahirwe kuko kiza n'ikiradushikira kandi nibaza ko kitazoza, ahubwo n'ukubandanya umuntu yikingira akurikiza amabwirizwa. Ubu ugenda ndasohoka nkakorera hanze, porogaramu yoroshe itavuna kugira ngo ngume meze neza. Amatwi ansumira ukuntu mwitegura bijana n'iminsi muraba isigaye kugira mushikire isango ry'amahiganwa. Ribaza yuko uravye ho Jeux Olympiques yari iminsi yari isigaye, abanonotsi bari bariteguye, bari ku kivi, bari biteguye, barindiriye gutuka amahiganwa ahera. Ari barinde ko basusuruka bagasanga amahiganwa yo muci, ariko rero ntibiraba kubera ingwara. Busanzwe nta mwatlete aruhuka, turaruhuka akaropo gatori, mugabo nta kiringo cyo kuruhuka dufise, tuguma dukora misi yose. Francine Niyonsaba niwe usoje ikiganiro ageranya na mugenzi wanjye Florentine Kwizera. Nabo kandi bari gusoza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Gusa niba ari bwo gifungura radio yawe nakubwira ko
inzego z'ubuzima mu Rwanda zivuga ko abandi bantu 3 basezeriwe mu bitaro bakize indwara ya COVID-19 kandi ko n'abandi 98 basigaye mu bitaro bavurwa hari icyizere cy'uko bashobora koroherwa nabo bakaba bataha mu minsi iri imbere. Hanyuma rero kuba twumva badutega amatwi ku mbuga zitandukanye kuri BBC Gahuzamiryango cyangwa se kuri Facebook. Kuri uyu uri kuri Facebook witwa Mworoha Damien aragira ati connection nimbi cyane kabisa. Dani, icyo nakubwira nuko iyo urimo ureba amakuru cyangwa se uyumva hano kuri BBC Gahuzamiryango ukaba tutigeze twisegura ko hari ikibazo cya tekinike cyabayemo, akenshi nuko connection ibiri ku ruhande rwawe. Nta kindi kintu gusa twabikoraho nuko kwihanganisha ndi ugashaka connection nzima, ariko ubwo ikibazo kiri ku ruhande rwawe ukomeze kwihangana ushobora kongera kwiyumva ariko kuri BBC Gahuzamiryango utayumvise ku buryo arimo anyuraho aka kanya. Yarabawe na Mark niyo nkurandi Prudent Nsengiyumva wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango kandi ukomeze ugira ibihe byiza wirinda.